Guku mungururio wa kuhurana na njohi imbitikiria kiwatho kigendaga nambere kaunti ya Embu, sekta ya ukuui ni irakani wongerereku wa matuka ma kwendia njohi thiini wa stage citiganite undu uraruithia riera ria kuruta wira. Kuringana na ugwati-ini sekta ino wingi wa matuka ma kwendia njohi ni uratuthira maugwati mengi kuna matereva na makanga ni masukumagwo kunywa njohi kavinda ka wira na uguo gwatumia wira wao na gikiro kinene. Kuona mundu muri nake athie kerire na ni muthenya akanyua ndukamenya kana murethi muthiete nake atwarite ngari ukona ringi ngari no eke accident kana kone mwana makanga ukegwa ringi no acenjia ruga ambia kuruma mbiria tuko turegete as a driver for NT ni unyui wa njohi during the day ugitwarithia ngari so ona tisa kwa go suspend as matereba ni tu suspend aga driver ucio ni tondu ni twine hatari makiria no uguo matuka mama ni marorotwo ni undu wa gukorwo makienderia ruto njohi kavinda rigaka masukuru mengi maravingwa. Ciana ni igwatikanite irindie kana dina njohi icio ikinywa na tukarigwa kuria mangikorwo makiruta no amaru korio marutaga kutu outletire twi karevu na stages. Mwana ni akuvota kuthia gure sonda acoke agure kanyamu kau atukanie na ndungimenya ni sonda aranywa kana ni njohi kana ndereva ndungimenya ni sonda aranywa kana ni njohi koguo tungiva irutwe stage nundu ivakuve mundu no rangaria uguo agaukana kwa kanyua. Wana gukorwo mwena riao maita ma sacco ni makundikite mitaratara ya kunyivia unyui wa njohi gatagatari ka matereva agwati-ini marauga no nginya thirikari ya kaunti ya Embu inyivio vesanua marwa ma wendi wa njohi thiini wa ituo cia ukuui. Uria kumisiridi mwana wene mustire wa shukuru onawe no wikore hau so when in spirit tafadhali ifungulie ile masaa serikali imese kwa sababu na kama unauza ukiona mtoto mwambie it is written na unamsomea hapo imeandikwa not recommended for under 18. Vandure Vakameme TV ni kaunti ya Embu Bita Dennis Fundi.